Evo, kreće prvenstvo Slovenije. Kako si zadovoljan, kako bi ocjenio prvi dio sezone Krke u domaćem prvenstvu? Pa mislim da smo odradili vrlo kvalitetan posao. Mogu reći da smo od početka do kraja bili prvi na ljestvici. Neskromno ili skromno reći da smo izdominirali, tako da ulazimo puni samopouzdanja u drugi dio koji je Liga za prvaka i puno manje utakmice, treba ostati fokusiran. Na neki način treba zaboraviti taj prvi dio, ali isto tako biti svjestan da je Krka bila prva. Što nas čeka u drugom delu? Pa čeka nas u kratkom periodu jako puno utakmica, kvalitetnih utakmica. Igramo za pokal, za trofej po prvi put ove sezone u ABA ligu, tako da vrlo sam radostan da dolazi taj dio sezone. Kako su ambicije Krke u tom dijelu sezone? Pa ambicije su kao i svaki drugi put i u ABA ligi biti bolji iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu. Mislim da Krka ima dosta toga za pokazat, da je prerano da govorimo o nekim trofejima i to. Sigurno da je favorit prvenstva Olimpija, poštujemo ih, respektiramo, ali ne bojimo se. Već nekoliko vremena igrate ovdje u Sloveniji. Što može se kaže o slovenskoj ligi? Pa jako sam sretan, mogu reći da se super nalazim i super sam se našao u Novom Mestu. Slovensko prvenstvo me iznenadilo, jako kvalitetno, puno kvalitetnih igrača, prije svega mladih koji dolaze, dobro se radi i mislim da slovenska košarka ima budućnost i da svi skupa trebamo raditi na tom.